ke a le dumediša ebile ke a le amogela go semoya ka ngaka Mmakgabo. Ke tlo gopela gore le subscribe le like channel ya rena le gotle le notification bell gore ka motlha ke uploada di-new videos le kgone go tseba. Ebile ke rata gore le share le di-video tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a tshepa gore tlo ipsena ka taba tše le gore ke le tshwaretše tšona. Ke a leboga. Okay, ke be ke rata gore dire reading ya rena ya this weekend. Molaetša wa mafelelo a beke re ko rena advice goba melaetša goba ditlhotlheletšo tša tšwa go badimo ba rena mangwele a rena direng. Okay, a ke tlo bala mabitso a dikarata but le tlo no bona di-pictures tša tšona gona mowe. Okay, ge ke lebeletše weekend ke bona e tlo ba weekend e botse kudu ka raphelo ba gago. Ge e le go na le tšelo di dragetše during the week tšelo di ka ba dile tša go tshwenya mo moyeng mohlomong tša go kwatiša dilo tša sesepele gabotse. Tseba gore this weekend o tlo hwetša peace within yourself. O tlo lebala ka tšona dilo tšewe, o tlo lebala ka mathata aowe, o tlo noka o thabile ka baka la dilo tše tlo diragalang ke le tšelo gore di tlo go thabiša ka kudu. Mangwele a go ba bolela ka dimpho tše di tla tlang mo go wena. Dimpho di a fapana, tše dingwe e ka ba dimpho tše gore di tla jala ka tšhelete, tše dingwe e ka ba dimpho tše di tla jala ka di-ideas tše di tla tlišetša tšhelete in future, tše dingwe di ka tla jala ka lerato. Lerato le lona nkare kore lerato ke part of tšhelete because ge o thabile mo pelong ya gago goba motho mongwe a o bontšha lerato, ga motho mongwe a o bontšha lerato and then le ge o kwatile o nyamile immediately go bona smile sa motho ola le wena o thoma kwa o thabile mo pelong, pelo ya o thoma o thaba, you are filled with love, you are filled with the light. Okay, and then ge pelo e tletše ka lethabo e tletše ka lerato automatically o kgona go attracta dilo tše di botse from the universe. Automatically o kgona go attracta di-lucky o attracta tšhelete, o attracta di-ideas, di-good ideas tše le gore di kgona gore in future di tlišetše letseno le le itseng. Akere ke ka mokgoleng ka gona o tlo ka o thabile kudu and then ke bona mahlatse le matlhonolo a etla go wena this weekend. Ge ke bula ka mahlatse le matlhonolo, yes ka ke setse ke boletse di ka tla jela ka tšhelete ka nako ngwe e ba ntho e le gore o ka se touch but ke energy wa e feela but ga se energy le gore o tlo e toucha. Akere so ra gore o ska gotse le gore o expecta tšhelete, well go ka no se tle tšhelete but se se le gona gore whatever is going to happen this weekend e tlo dira gore wena automatically o kgone go attracta tšhelete ka raphelo ba gago. Okay, ke bona di-butterflies tše dintšhi. Di-butterfly di representa mahlatse le matlhonolo, di representa gold, di representa lehumo, tšhelete le thabo ka raphelo ba gago. Akere well go tla ba le batho ba babedi ba bararo ba ile gore ba ka o jela mona but o seka wa tshwenya ka bona ebile o seka tlhalosa ba ela tlhoko ebile o seka wa nagana ka bona. Wena concentrator mo lethabong la gago, concentrator mo golding ye o e bonago ye le gore o nyaka o e attracta yela ka magnet gore e kgone o tla mo go wena. Concentrate on that one. Okay, and then ke tlo gopela gore this weekend wa ya ka mokgomangele wa ba bolelang ka gona ba nyaka gore kudu o balance the root chakra goba the base chakra. Re na le chakras tše pedi kwa fasefase ke the base chakra wa latela the root chakra. Okay, gantši re bolela ka di-chakras re bolela ka 7 main chakras. Akere and then go na le other 5 tše le gore di adder onto the 7 main chakras ga re nke re bolela ka tšona. So base is one of them. Okay, base is one of them. Ge re bala those chakras as 12 main chakras. So base is the first one but concentrate on the base chakra and the root chakra. Akere go ra gore mowe grounding still e tshanyakega this weekend. Connecta le mangwele a gago, make sure dilo tše le gore di a go nyamiša ka ra bophelo o kgaogane le tšona. Di-negative thoughts tšewe o seke wa ba le tšona o di kobe, o seka tlhonagana ka mana ba gago batho ba ba go loyago o tlogole o nagana ka bona goba batho ba ile gore o setse o dirile o postile video e itseng goba o postile molaetša o mo itseng mo di-social medieng. Batho bangwe ba tla ba ba negative, di-energy vampire ba tla ba responda negatively ba go tlhaba ka mantšu wa kwa bohloko. Ke tlo gopela gore that thing ke e le gore o swanetše o berekišane le yona kudu-kudu e be ntho la gore o kuthute gore melaetša eo e me-negative e seke ya go affecta emotionally ka boka la gore those people ke di-energy vampire, ke di-soulless people, ga bana soul. Akere ga bana conscious. So mmereko wa bona mo lefaseng bona ba tletše
go tlo tlhaba tlhotlhola batho ba tshwana le wena ba ba provoka ba ba kwesha dipelo botlhoko ge motho a bolela something says negative wena o ikwa botlhoko o kwata o rogana o dirang o mofa energy gore o ja energy la gago ile positive o mofa yona gore a kgone go survive ka energy ya gago and then go mofa energy la gago e positive wena automatically o ja gaga e negative so a re tlogeleng go feeder the energy vampires okay kore mo molaetsa wa go tswa go mangena kore you need to be strong and weekend take le ka go yona ga o tlo concentrate too much mo manabeng a gago concentrate on the positive side of the positive side of your life so tlo ke khwetsa o ina le ba go era go batho ba family le thabile le mmogo goba even the business partners ge le o rata di business okay go ka tla samana tla mo go wena tlo propose another type of business le wena and then this is going to be a good business and then ba busha ba motho o mo trust goba batho o ba trust ka re kana la re ga le ntse le dutse fast le discussa la bona re no business ya rena e ka senya ke batho ba bedi e ka nyaka more people akere ba re trust ya nyaka ka ra that business akere and then le mogolo wa go ke tuta go theeletša batho ba bolela a kere o ska fela pelo o ska kgotsa batho ba bolela o ba tsena moganong a kere theeletša rona ba reng and then ga ba feditše o assessa dilo tše ba bego ba di bolela and then that's when you can give a positive response a kere so mangelo a gago ba tlo tla go wena this weekend gona molaetša le gore ba tlo itliša a kere ba re go botlhokwa gore o ba theeletše molaetša o ka ba molaetša le gore ke ba bolela ka ntwe kgolo go ka no ba ntwe nyane a simple thing yona that simple thing o se ka wa inyatša ka boka la gore ke ntho ile gore e tla transforma your spiritual gift e tla o transforma as a spiritual person e tla o transforma as a unique individual okay and then ba re ka o thiletša melaetša ya bona and then di chakras tša go di a bulega because wena o na le the listening skill I get the chakras tša go di a bulega and then o kgona go make the right decisions but weekend le gore you need to make the right decisions and then o swanetše o pay attention to details pay attention to other things pay attention to batho ba bangwe ba buša ba re lebelela rona o tlhageng ka re bophelo ba gago a ke re lebelela ka nako ntšhi re phela ka go lla re phela ka go complaina one small thing ya diragala empe e bet mo go nna ke tla ba ke setse ke complaina ke ya o poster ke dira le di-crying emoji all those things the more o lla the more o complaina the more o dira di-crying emoji tšewe di-emoji tšewe tša go representa sadness automatically wena ka boso wena o attracta sadness ka ra bophelo ba gago o dira that sadness e manifeste ka ra bophelo ba gago and ge e manifestile o tla go ba boima gore o itloshe completely and ge that sadness we manifestile ka ga bophelo ba gago then the bad luck di tla ditšhalane morago mafeletšo ona na re ba go loile go sena boloi e le wena o manifestileng those things okay ba re bontšha gratitude bontšha nka no re lethabo ka re ga dilo tse ba fang tšona go leboga bontšha go leboga ka re dilo tse ba fang tšona a ke re lebelela around you gore na ke eng dilo tse le wena o kgonne go di achieve dilo tse le wena o kgonne go di reka ka tšhelete ya gago wena dilo tse le gore o kgonne go di kry-a ka botlhale ba gago jalo le jalo e ba bontšha go leboga ka ra dilo tsona go le tsona and then o thabe ka tsona o tlogole go ba negative all the time okay so weekend out this week it tlo ba itletse ka lerato you are feeling happy o ka o thabile o feel gore batho ba go rata batho ba go fa support batho ba go fa respect o tla no ba ntse o thabile okay and then for some of you beke ka no ba ge thoma mhlomongwe wa kgotsa gore o bile le o lora ka dijo goba this weekend o ka lora ka dijo akere so toro tšo di tlo fapana translation ya tšona go ya ka gorena what else was happening in the dream ke ngelo tše dingwe tše bego di dirala ka ra toro yewe o bo ena le bomang di-emotions tšao di be e le tše di jwang dijo tšeo bo tlhagang ka tšona o bo dija goba go bo tlhagang ka tšona akere sometimes ka ra toro o kgona bona tšhimo akere maybe ke tšhimo ya mabele goba ya di-fruits goba ya di-vegetables jalo le jalo toro mohuto e ka šupa gore when you are meant to be successful when you are prosperous
wena you're meant gore o hume o be le ditšhelete o be le bophelo bo bo botse o be le tšeo di nyakang ka ra bophelo go ba bile ya go bontšha gore wena dilo tše di botse di etla ka ra bophelo ba gago so stop worrying ka kala gore mathata ao ka mokana a tlo fela mangwele ao a gare a lebeletše gomme ba tlo responda e segale akere ga ile re tore o motlhomong wa kgotse le gore ke tšhimo a mabele mare mabele a gona a omile ga gona selo motlhomong ke ntse le gore ba go bolemoša gore go na le tse re ga di sepela botse ka bophelo ba gago akere and then go ra gore checka gore nakeng ntho e sa sepelang ga botse ntho e le gore e utlišetša di-bad luck go na le di-bad luck tše dintši le di tlo tla ka bophelo ba gago o tlo losa tšhelete o tlo losa dilo tše di o thabišang ka bophelo jalo le jalo so ba ra gore tsoga bula matlho o bone gore na go tiralang ka bophelo ba gago o lokiše dilo before dilo di ba bad okay maybe ka ba ntho e le gore swantse o lokiše physical ka matsogo a gago goba ya ba ntho e le gore go na le something se le wa se dira akere go na le mekgwa e mengwe e le gore o na le yona ye le gore e dira gore dilo tša di blokege akere so ke nako e la gore wena o change mekgwa yeo gore dilo tšela tše botse di kgone go tla ka bophelo ba gago sometimes maybe yona toreno o boneng o ija o le rileng o ija well wa kgotse e se ntwe la gore ke meleko ba go lawyer or something mara wa kgotse e le ntwe la gore ba go bontšha mangwele a gago gore dijo tše di sole tše le so ga di nyakego mo go wena because automatically di blocka di-chakras tša gago mme ba go bontšha gore dijo tše di so a di nyakego mo go wena ka kala dijo tšewe di go bakela malwetši di go bakela bolwetši bo bo so le so ka bophelo ba gago then go ra gore o swantse gore o stope go ja dijo tšeo ka kala gore di go bakela malwetši maybe ka nako nngwe sona sejo sone se o tlabeng o bona o seja ka ratore yeue maybe wa kgotsa semina gore e le ntho la ba o bontšha gore wena mmele wa gago o loketše ke dijo tše di itseng goba ba nyaka gore o thome go ja dijo tše di itseng akere ka kala ke tsona di tlo thuša go bula moya wa gago like I said ditoro tša go ja does not gore ka mehla dimina gore wena wa ješiwa bothakati jalo le jalo ntho e bohlokwa ko rena gore o kgone go translate toro ya gago go diragalang ka ratoro yeue go bo go ena le boma le bomang what was happening jalo le jalo di-emotions tša nna be le tša mohuta mang akere ke mo le gore tlo kgona go kry-a bonnete ba toro go rena e be e mina eng akere and then ba boša ba re ka go thuša batho ba bangwe le wena batho ba bangwe ba tla go thuša goba the universe e tla go thuša goba ya romela batho ba le gore ba tla go thuša ka tše le gore o nyaka thušo ka tšona ba re o be le belief ya gore wena o mohumi o kepotše ka molemo wa gore wena o mohumi wena o na le tšhelete akere o tlo laola kona lehumo lewe o re wena mohumi ke lehumo le le jwang lehumo la tšhelete goba lehumo la lerato jwale le jwalo ke potše gore wena o mohumi wena o successful and then ke mo ile gore o tlo kgona go ba successful le ka kgotšela o nyakana le mmereko ke kgale o nyaka o sa o humane ke potše gore wena wa bereka o no bolela mantšwana o tla bona a tlo bula menyako mmereko o tlatla go wena e segale then mother earth lena o tšwela pele a ntša go botša gore you must let go of course o tlogele dilo tšeowe tše e leng gore ga di go save ka ra bophelo tlogela dipalapalo tlogela go ba le di-negative thoughts tlogela go tlhola o nagana ka manaba a gago tlogela go tlhola o nagana ka di-bad things tše di diragetseng ka ra bophelo ba gago mola morago gane jale ke nako la gore o focuse on the good things and then mara go focus on the good things ke mo ile gore and then some of your desires le tše dingwe tše le gore wa di nyaka ka ra bophelo le tše di botse di tla kgona go tla mo go wena and ntse kgole le re bolela ke badimo ba gago ba le go mokganyeng ba re go le wena motho o swantse gore o be le direction o be le direction o tsona wena o lebile kae and go bona this weekend o le motho le gore o tlo make the right decision o tlo kgona go tšea the right direction e le gore e sa tlo go gola ka moso ya gola le ba lelapa la gago and then ba buša ba bolela gape gore well go na le di-stages tše dintšhi ka ra bophelo akere go na le stages tše dintšhi ka ra bophelo akere so ka ra the stages go na stages e le gore o kgotse le gore ke sela sa gore dilo tša bophelo ga di sepele ga botse akere and then go ba le sela e leng gore mabati a thoma go bulega go ba le sela e leng gore everything is perfect everything is 100% perfect dilo ka moka tšona di diragala ga botse you are happy o na dilo ka mokana ga tšona tšeo di nyakago ka nako nngwe ge o le stageng sela e leng gore dilo ga di sepele ga botse maybe ke mo e leng gore ba nyaka gore le wena o šome ka thata o kgone go make the right decisions o gopole gore le ge manyelo a gago e le gore ba gona go tlo go guida mo tseleng ye rileng mo go yona bophelo bo kherilego mo go bona
ga ba tshwana o no tshwara ka letsogo all through kore a ba tshwana go no dira sowe le wena as an independent person you need gore o eme ka maoto a gago akere well mathomo ba tla thoma ba o tshwara ka letsogo no tshwana le ngwana e sa le monnyane re mo ruta go sepela re mo tshwara ka letsogo re montšha tsela but then go na le mo e leng gore ba tlo tlogela matsogo a gago akere and then ke wena e le gore o santse o ete pele ke wena o santse o tse borona ke santse ge ke fitlhile on the crossroad akere mo e le gore ditsela di a crosser I need to know gore na ke tšea tsela e feng ke tšea ya go ya ka letsogong la go ja goba ke tšea ya go ya ka letsogong la nyele na ke tšea e la ss goba ke tšea e le e kotona ke tšea yela ya go ba le kganya goba ke tšea yela ya go ba le darkness na so ke wena o santse gore o make those decisions so gore o kgone o make those decisions go botlhokwa gore e bane chakras tša di balanced e bane wena o kgona go bolela le mangwele a gago e bane a gona any sadness any like go nyama ka rapelo ya gago go kwata ga ona batho ba le gore ba kwatetše ga ona batho ba le gore ba kesa you are bearing any grudges jwale le jwalo gore you must be o swanetše gore go be le kganya ka rapelo ba gago o swanetše go e le gore you are on the right spot akere go kgona go make those decisions go kgona go leader gore le batho bangwe ba kgone go benefita ka re ga success ya gago akere gore le batho ba kgone go learna from wena then o swanetše gore o tsebe gore na wena ke eng direction e le gore o swanetše o itšee ka re ga bophelo okay ke yona reading ya rena ya this weekend ke a tshepa gore e tla bolela le lena gomme ke a tshepa gore le tla topa a mabedi a mararo maele mo go yona gomme re kopaneng gape bekeng e latelago ke a leboga